for enough non inshallah with barakah syahid will be safe inshallah. Dan kita semua akan terpelihara, kita semua akan terjaga dengan keberkahan para syuhada yang telah mendahului kita di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan pemeliharaan untuk kita sampai kepada kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. But for protection, you must Prophet sallallahu alaihi wasallam say put some books for sadaqah. Many of poor people can put very small amount for sadaqah for themselves. This sadaqah from sallallahu alaihi wasallam, sadaqah tatba'u ala wa tuzil al-amr. Dan hadirin, untuk bagaimana menolak azab daripada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita membiasakan diri kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang fakir. Karena dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan pasti memadamkan api kemarahannya. Karena Rasulullah Muhammad SAW sabda, as-sadaqatu tutfi'u ghadaballah. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah meninggalkan sedekah. Karena dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan murka Allah Subhanahu wa taala akan tertarik dari negeri kita ini. Dan sebentar ayat Al-Kursi dan kita usahakan untuk membaca ayatul kursi untuk setiap kita yang untuk setiap tempat yang kita datangi. Insyaallah Allah itu pada awal dulu. Dan dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari segala bala ataupun cobaan daripada dunia ini. The world make you Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmatnya serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Awliya Allah dan Ahlul Bait dan Sahabat yang strong in kitab. Dia katakan, alhamdulillah negeri ini adalah negeri yang sangat beruntung sekali. Terlalu banyak para ulama-ulama dan terlalu banyak para hamba-hamba keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Para wali Allah Subhanahu wa taala bertumbuh di negeri ini dan beliau katakan dengan keberkahan mereka lah Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kita di sini. Apapun yang ada di dunia ini tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Thank Allah for this ni'mah, for everything in His hand. So we are lucky that love of Prophet and love of Awliya Allah and love of Allah in your heart. Dan kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita pada saat ini. Jadi kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk bagaimana menimbulkan cinta kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam dan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dan dengan asal mereka lah Allah Subhanahu wa taala telah datangkan agama ke negeri kita ini. Sekarang beliau katakan kami berterima kasih kepada bapak sekalian dan sekarang kita akan membuat khatmi khawatigan.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم وأتوب إليه في كل ذنب ومعصية كل ما يخالف دين الإسلام كل ما يخالف الشريعة كل ما يخالف الطريقة كل ما يخالف الحقيقة كل ما يخالف العقيدة يا أرحم الراحمين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حليم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وقرب إلى الله إن الله بصير بالعباد الله شريك له ابن الحق ولا شيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم 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 صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث
Allah safe inshallah, not happen any kind for enough knowledge for inshallah with barakah of Shaheed, we will be safe inshallah. Dan kita semua akan terpelihara, kita semua akan terjaga dengan keberkahan para syuhada yang telah mendahului kita di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan pemeliharaan untuk kita sampai kepada kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. But for protection, you must, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam say, put some books for sadaqah. Many of poor people, they put very small amount for sadaqah for themselves. This sadaqah from Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqah تدفع البلاء وتزيل العمر. Dan hadirin, untuk bagaimana menolak azab daripada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita membiasakan diri kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang fakir. Karena dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan pasti memadamkan api kemarahannya. Karena Rasulullah Muhammad SAW sabda, as-sadaqatu tutfi'u ghadab Rabb. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah meninggalkan sedekah. Karena dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan murka Allah Subhanahu wa taala akan tertarik dari negeri kita ini. And today, 7 times ayat al-kursi for every prayer. Dan kita usahakan untuk membaca ayatul kursi untuk setiap kita yang untuk setiap tempat yang kita datangi. Insyaallah Allah keep bala away from. Dan dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari segala bala ataupun cobaan daripada dunia ini. Allah reward you and make you from his beloved one. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmatnya serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. I have here in this country they love awliya Allah, they like Ahlul Bayt, they like Sahaba, they are strong in Quran. Beliau katakan, alhamdulillah negeri ini adalah negeri yang sangat beruntung sekali. Terlalu banyak para ulama-ulama dan terlalu banyak para habaib kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para wali Allah Subhanahu wa taala bertumbuh di negeri ini. Dan beliau katakan dengan keberkahan mereka lah Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kita di sini. This is maybe people poor or something. This is not important. You are lucky. Apapun yang ada di dunia ini tidak perlu kita pedulikan. Yang penting kita memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita ini. You must thank Allah for this ni'mah, for everything in His hand. So you are lucky that love of Prophet and
lakum awliya Allah innakum Allah waliyul haq. Dan kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita pada saat ini, yakni kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Dan kita selalu berusaha untuk bagaimana menimbulkan cinta kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam dan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang dengan asal mereka lah Allah Subhanahu wa taala telah datangkan agama ke negeri kita ini. Dan kita insyaallah kita khatm hajat dan zikir. Sekarang beliau katakan kami berterima kasih kepada bapak sekalian, dan sekarang kita akan membuat khatmi khawatigan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم وأتوب إليه في كل ذنب ومعصية، كل ما يخالف دين الإسلام، كل ما يخالف الشريعة، كل ما يخالف الطريقة، كل ما يخالف الحقيقة، كل ما يخالف العقيدة. يا أرحم الراحمين، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وقوم إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم شريفا في الحق ولا شيء.